mema ye nyina emema na ewa ha no mema obi bia happy Father's Day. A special one no me de bema ye chairman. Sentini say Jumedi a chairman Eddie from Ebra Minister Paul ne say o meye committee ni chairman no ya ne wo committee no so ne de em say ye kwisia o ba bia ehia no obi ahun say ni leadership skills no eda stronko na last 2 weeks so ya ehia no for the first time no ye nyina ye hu bi and oye ye papa ye sua enwoma afri ne nan ase enti ye besere nyankopon hira na ye de ama no na mediketua bi beso de chairman kan ye no so menka bebre senti ne se waka dodo na nka panyini de odware wi a kan so ni nyina asa enso de makwa kwahwehwe bucket akwa kope stream bi oba bi a mekosa ketua bi di aba enura enwumere na mekwa represent minister e program bi ase na mebekwana na menya call a free one of the television stations fache no more person when me have a quick conversation on jumedie na yedi no na me closing remarks and because abia emu dodo na enya akwanya enti na me akra na minim se bibi sa beba na me pese ene metimu na ye nyina obi atibi me the Ashanti festival ayeye one program me the be example na that program no okay answer na metwas no chairman bo Patrick yena edin but na yese minister afre Patrick eti sesia many office inti odi dwuma wo mpacho on the way chiro inti I believe me pacho pejansa na obi e me pacho inti Patrick I don't know Patrick for a minute come yes inti Mr. Obrana yehu wi na wasa akwa akodi dwuma wo office amaye okay inti me pamcho Patrick eni oka committee no okay thank you all right eti program am dey example ni drama log na ye no drama log na ye no me ye sure say obi bia oba ho saada no ana obi bia o hwe bi wo media ne so no me ye sure say obi ani je na ye hwe sa adwumadie no obi anani je ye bia ni ho a sebi obi na no ka say that day nipa ba kwa mani eso ne performance powers wa yosi but minji ni se obi beka say me ye NPP ni enti wa yosi performance na o put in app no anya mefe menya sure say obi abusa say Dr. Likey ana say checheku ana omo ka ho no bi mpo no omo free party A ana so omo free party B de me pesa me kire ne say ye dwumadi a ye di say sinitwafo no any political boundaries ye nipa bi a areho ato amanfo no ana stress amanfo ye stressed wo adwuma mu no ye dwumadi na ye di no eyi sa stress no efi amanfo so enti se me enemi gina yi se mefa ne se ebia Mr. James dwumadi a odi ebre bia na atwa na Kumawood gina ne nan so no me papa James wo yi na ni obi ani political party collection no but ni dwumadi na wadi ama asanteman na wadi ama ye nyina ya hwe no obi ani ho a oka se dwumadi we na movie we manhwe because say oye party ni we it goes to tell us about dwumadi na ye di ne say enya politics and our party we ni dey and as creatives no mesre yes ye nipa ne dey obi a on political party a o support me gina ha no obi ani baabi a me wo ena ebia wo so wo no obi ani baabi a wo se mpo obi ani baabi a wo a dwumadi a minister di mesre as much as possible mama yenya no apolitical because the first time we share ye no okan asasem no ye na ye party for no ya ye adwuma no two ways about it and menya sure say his excellency John Dramani Mahama and I said Dr. Frank Amoakohene emboy abaso e wo dwumadi na ye di no oya party ni a wa ye adwuma ne nko ade e kwan bia so de ese efata wo no onsa beka na dwumadi a ene ye di a ya start edi every bra Dr. Frank Amoakohene be regional minister no eye dwumadi about the creative art industry eye dwumadi about the movie industry ade ba ko ede ye ball form pa ne ye say we akoyi nanim o party we mu etimi mfa ne ntwase ne biom
we akoyi nanim wo party we nim etime mfa ne nya adwuma biom ye besere for the first time mesere empanyifo ka kasa bi de mo anadi no ye mo muninko de aka no ekwan bia me ne wo mienu ye beka bom se ye bo ho ban no ye mfa so ne mo ho ban ebia be ye bi omo ye no sebi anye yi ene da ya hye mu odan mu ha no enye me nwanwa se obitiri mu pone se obenya nanka anye yi se de be ya political party bi wo ha ye beka se ono so baaye no obekan wantimi anye eye nipa ye betimi anya saa nipa ne bi wo ha ene ye betimi anya obi nso a oni saa political party nemum sebi wo hu se dwumadie na ye di no ehonum na odidi na baabi a edidi so yenye den yense ho enti mesre moma ye nyina ye ntonwom baako yenka ye homom se ye yesini baako ana yefunu baako muma ene da ya yehia yi minim se ebi firi akra eno ma we kan yensa sabri obi so firi akiri enso sunyane baabi a all works of life odi de owo kumase ni mpo no ene da yi ebi anko bi wo set ene da nka ebi obi wo dwuma bi di nanso ye nyina ya se yadaje aba betena ha tena na ya aba betena ne kire se dwuma de ne da ye nyina ya koma so enti ya da wa koma so na da makoma so no mesre moma ye nka mum na ye mfa odo ene kroye ye mfa mo minister chidom senti ni se minister ye successful a ye bebo ni di mum se oye NDC ni eno de me fancy you ne mum oye NDC ni no wo na wo ye sini twani no unya mfa so afiri so ana se ye ane a sabi ene wo haw pa ne sen because waboa ama wadwuma na yeden apija ti mesere mo se wo ye party ni we na on pese be koso afato wo se wo ye ono ankasa party ni mpo na ebi anwoma bi wo a wonte ase a ana se nwoma bi wo a wonfo aso a ye betimi adi nkomo bebre. I always say me papa as late as 11 and any be 3 days how much 1 a.m. director say refer me 1 a.m. na mada na nka metimi aka chenze director time I will frame you pa there but me ne kasai so it should tell you say odona ye wo say ye bebu ama dwumade we akenyan no mesere ema ma ye mfa odono na ebe wiase ye nyina ye energy ana odo aye wo ma adwuma no minister beka say dom yi a me pese me boa omu yi ena amete kwadwo sisei chena amansa sisei ene me kura sabi me ba betwa me be ma na se me nya ntwa se na me pie to de enka ha enti ene twa no pam no me nya amomu bi mesere sie nyina ye beka bom. With that being said meko de enti a ene ye frɛ sa dwumadie we ho ye agenda no de na edikan say ye be brief ye on election update ene procedure ye de beto aba no nanka ye betimi edi dwuma ebra anka sa meeting we ye mfrɛ because the last time na ye ba no enyina ye gitu mu say on the 22nd of June ye beto aba ne ye kind before nemum enam say we ye the first of its kind say Kumawood as a community and as an industry akabom say ye beto aba no na say enhyehyɛ ani bi wo hɔ a ebeye soronko ana enhyehyɛ ani nyina ebeye soronko enti na ewo say ye frɛ na ye nyina ye hia na ye pensem mu na ye hwɛ baabi asabi sinto ewo no na ye nyina ya to adwen na ya build upon that de enye sinto so a ye nyina ye befo aso na ye nyina susu say ebeboa ama Kumawood afa ne ntoma pa efra no na ye di sa dwuma no enu nti na ye yete ye 5-member committee omo boaye ama ye di sa dwuma no on the election day no ye be hu so omo bro 5 cent ni say positions na ye contest no 8 enti ye be hia ni pa omo be kan ho ama ye issue ballot ene sa anwuma no enti nipa kakra be ba be kan committee no ho na de enti a ene dey me di dwumade ho chia me ye say committee ni de to manim say enam say dwumade ni ye sha ase free baabi na ye de aba bedu sa abri no omo be sere se me ye eye committee no kasamafo eno nti na enemy di dwumade ho chia me enti on the 1st of June ena eye last 2 weeks ena ye nyina ye hia ya ye to adwen se ye pese ye to aba ye nyina ye gitum ema ne ye fe na ye gitum no
ye ne say ye beti group bi a ye de dwumadie na ye ba bi na election no enkomo nyina be den ebeto sa group ne so enti say ye be kai a obi oba ha bia sa da no ye je ne contact obi nso a wentimi amba ha sa da no empo no ye fa akwanya so say obi a betimi a ade sa enkrofo no nti dipa dodo no wo ho a omo platform ne so a sa da no omenti ya meka yensa ye ka ne sa no sebi say wo ha na oni platform ne so e no nkire say ye ma wakwanya say oba be ka platform no say ntini say platform ye tin mainly say ye de beto aba on the 22nd of June enti say obi o wa ha bia ene onka platform no ana oni mo bia wonka ho no ye wie meeting a obetumi ama ya so ate ye de nipa no ebeka platform no na ye ne say ye beto aba no say de ya enim no ye domains no ahodo enso na ahodo enso no mebobo so eno na ye de ye say ye begina so na ya to aba enti directors ye wo audiovisual society ye wo film producers ye wo actors ye wo new media ena ye wo zongo film ye wo crew ena ye de baako ebeka ho ema ne ye nwotwe na de ka ho ma ne ye nwotwe no women in film emse mienu bi wo ho a wo se mi kirem se de be ya ye nyina ye beti ase de enti a ye de eka ho ana ye ne sa directors ni producers ni ndem ye sure se ye nyina ye ti ase na baako bi wo mu a ya to no new media ena women in film enti mecha se free new media no ye nyina ye be hwa emre bi a na etwam ye di adwuma wie a se movie no business a ye benya emfaso every muninti na ye wo ekuo bi a ye film marketers and distributors na sabre na marketers and distributors no omo ano mo di muntinti man pa ye omo ana omo shops wo KGT a ye mfa ne say omo tibi ton cassette ene CD omo ena ne di mu tintiman pa na na ye wo ebi mu wo ho nso a na onumpo no ebia oni shop na as a marketer no ono so epe avenues a ebetimi edi sini no ayeden afa ho but ebra cassette any CD free ho no ye nyina ebeji atum say that is one of the main reasons ema ye adwuma no na ho de no eba afom kakra sentini say ye distribution channels no se si amene mo kasa no distribution channel no asesa kakra enti ebra ye free analog ye ba digital no ebi ediomo movies efa YouTube ebi ediomo de efa Netflix ebi ediomo de efa Amazon se channels ndie edoso da bia ebi eguso a eba app nansi ya na menya ne ntie se Ghana fo bi so kra ye de ebi aba omo so kra friend Pebble there are a lot GMX ye ka se ebobo there are a lot of channels they say distribution channels enti na slot no say ye narrow no no marketers and distributors ebelemete omo betimi aba for that role no but enam say yempesi ye betwa omo so agya na ye twa the new digital market no so agya no and ye say these are all distribution channels and these are all marketing channels it's ye yenka omo nyina mom ne enfo mombra under one umbrella na yemfra omo the new media and I say the new avenue of distribution na ye mo so akonya na omo so encontest se omo so beba beka Kumawood board no the next one women in film no kre ye domains ni na ye mawu na ye hwe ema no edodo empo wo domains ni ma ye nyina ye beji atum se ema no dodo ene o ma ho ode no ye de compare emema all those there be a man can say what a man can do a woman can do and do it better but eno de yenim say e fini bi a tedi enya me na maker a man na ya na eka enti ne say with regards to that no ye be ma akwanya say ye be ma one slot de ama ema no no ye agenda mainstream policy a ye de ba say that position would solely be contested for by a man. Said the beya mpo. See ye election na se sebi. O baby ampo entimi amba committee ni so na say emma beba committee ni so no. Omo number an sheda an konkan because ye hwe the number of emma omo apply ya.
ye the way na to platform ne so e wo form kakra ba bia hu se man ne dos kakra no e women in film no enti na se ye hwa se ye benya akonya bia ye benya a feminine touch na dwumadi na ye bedi ni nyina no ye benya e man nso sebi omonim de e de aka ho ebeboa ama dwumadi no aba animonyam. Enti these are the domains. On the 6th of June and ye de nomination forms ye de eba abonten se obi bia opese onya akwanya na o contest na obe represent a domain obetimi aba na wapeke that nomination form. And I'm say minister pese dwumadi na ye di no opese o making available to all nti o taxi ye say sa nomination form na eba out no ema yen ton that nomination form said be ya obi a owo ope na owo odo na onim se ni nim de ebetimi aboaye ama ya hye Kumawood muma no obetimi apeke that nomination form na ebeboaye. Ndi on the 6th of June nomination form no ye de to platform ne so ema ye hu se obia ebetimi a contest na ye de to wo no na se e wase ye de ebre eto so a se sabre ni twema ebetimi aboa ama electoral commission ana electoral committee ye ne yapom ho adwuma no omo betimi a start omo dwumadie no afiri ho. Enti ye set a deadline for the 6th of June na eye eda yawada etwam ya. Enti eda yawada etwam no ye compile obi bia na wa submit ni din say o person contest on the various domains. Na ye de say adwumadie ne ba wiye no enya nipa emakomako aduo no potokasem no enya nipa 20 omo show interest say omo person omo contest on the various domains as representatives omo beba na enipa 20 no me breaking it down kakra me breaking it down we are me de nipa na omo eba no me de omo din ebetudwa for each of the domains. Enti oko actors guild yenya nipa 9 ena omo submit omo nominations say omo pese omo ba na omo ebe contest. Oko audiovisual society a 9 no na se nipa 4. Oko audiovisual enso enya nipa baako ena ono so e contest ye. Ufri audiovisual na ba crew nso enya nipa mienu ena omo so e contest for crew no. Oba directors so 9 which is 4 ena omo so e contest for directors. Oba producers ne fronta ye wonipa miensa ena omo so e contest for producers. Oba new media hona ye wonipa mienu. Oba emana fan ye wonipa miensa ena okọ eye zango nso a ye wo enipa baako. Enti mama a summary of this no mebobo enipa na omo contest for each of these domains no edi nti mebo din na owo ha eni die ma na wa peja omu kakra se de bia obi bi o wa ha bia ebetimi ehun. Eti measures here free eye actors efa no eti actors guild no eye the odikan eye awo ya ejiwa ampia awo ya ampaw awo ya okay enti mepacho awo ya entimi ambeka yensa ene de otoaso no eye remeske mepamcho remeske wa ha okay emse onunso eniha de otoaso bion eye Vincent Kofi Osei mepamcho Vincent Kofi Osei alright yemo yensem ma no okay de otoaso ebion eye Sylvester Japan mepamcho Sylvester Japan wa okay emse onunso eniha yebeto aso audiovisual rights enonso nipa baako ene contest ye eye Zakaria Abdullahi mepamcho Zakaria wa ha okay onunso eniha oko film crew na eye nipa mienu ene contest ye de odikan eye Alejandro Peterson David Whitecross okay mepamcho yenua Alejandro no de otoso eye Mafo Apia Richard mepamcho Mafo Apia Richard okay all right yebeko film directors yeko directors ono nso a ehonum no eho one of the places a ehonum no so eye keenly contested enipa 9 ene peke eye
nominations almost eba nti em say yenya Zakaria abeka yensa nti Zak me pacha obe pagya mu na wa pagya onsa mo bi ehun Zakaria. Okay, all right. Em say ye boy ye mame awoya nso edi nti de to aso directors. So on directors nefa no Samuel Apia some power pepa mcho so owa ha ono so empagya ne mu ema ye hu no. Okay, em say oni ha Freeman Akomia. Okay, the otoso Francis Boama. Okay, em say onu so eni ha the otoso Asaribedi Akon. All right, enti ye beto aso ukọ producers na fa mu nso a producers ne nso nipa emiensa na omo so contest wo ho de odikan ne ye Dezeme Kwabena pacho Dezeme Kwabena wa ha oma ye hu no. Okay, em say oni ha de otoso Frank Gabin. Em say Frank Gabin so ehun fa no nti anopa no o send a message say ono so ontimi emba. The otoso Ohemen Aaron. Me pacho Ohemen Aaron wa ha. Okay, ye beto aso. Ye ko new media na. New media nso nipa mienu na contest ye. Ehonum so ye Richard Apia Nketia. Me pacho Richard Apia Nketia wa ha. The otoso Yaw Nyako. Me pacho Yaw Nyako wa ha. Okay, em say onunsu ni ha. Ye call women in film and also ehonum ye wo ye maamenom miensa wo ho de odi kan Amati na Patience e pacho Amati na Patience wa ha. Okay, de otoso Jessica Edu Boahin. De odi ho Martha Joyce Arthur. And the next domain no Zango filmmakers ehonum ne nso nipa baako na opeke nominations Khalifa Adam Khalifa. Enti me pamcho nipa 20 no, that is a breakdown of nipa 20. Enti ye beto aso ye wi a asembisa bi a obi a ye be ma akonya no se de be ye be fa ne nyina